categorically you will see at least minimum over 100 points of the last manifesto not complied with. सगळी जुमलाबाजी. आमचो मॅनिफेस्टो फोटीचो न्हू, पूण आमचो मॅनिफेस्टो जुमला. दे ओपनली सेड तेंच्यांनी 2 कोटी जॉब्स दिता म्हणून सांगलेले अनएम्प्लॉयड. 4,70 lakhs have lost jobs. So much in love with the poor that he has increased the poor. Only जुमला जी केली त्याने डिमॉनिटायझेशनाचेर 80 lakh crore foreign funds, black money will come back. 1 रुपया घेऊन. The चौकीदार is sleeping. चौकीदार गेला न्हिदो. The country is in the highest depths ever since independence. In the name of Swachh Bharat, बीजेपीच्या लिडराच्या बोल्सांनी गोंयांत तरी पयशे वयतात. सो एट द एंड ऑफ द डे हे सगळे प्रॉमिसीस जी चल्ल्यात ही जुमलाबाजी. आणि हे आमचो आरोप न्हू, तेच सांगतात.